Bagremskog. I mi vrcamo med, započeli smo vrcanje u 2:30 popodne i 2:30 je navečer. I mi vrcamo med i sad kolegu zove mati koja se brine za njega. I kažemo pa kaže, gdje si? Kaže, pa evo me, kaže, mama, kaže, vrcam med. Ma marš tam, kaže, ne laži, gdje si? Znaš. Pa vrcam med, ma ne laži. I on meni pruža telefon, ja se javljam, molim šta je. Pa gdje ste vi tu? Pa vrcamo med. Pa zar i sad? Pa i sad. Tako da to su neke situacije koje čovjeku ne upadnu kroz sve to što je bilo, što je prošlo. Mama, porodca, generalno, svi su oni bili podrška u početku. Sigurno da će oni, kad vide da si ozbiljan u nekom poslu, da će oni to generalno i podržati. Međutim, u početku, ajde man se, šišanja, ostav to i rad, nešto drugo rad, namještaj i tako dalje, misleći da ja vjerovatno neću u tome i opstat. Pa mama je onda ulazila u 5-6 ujutru u sobu, ja češljam jastuk i tako dalje, žena mislila sam poludio. Otac je započeo sve i otac još uvijek radi i pomaže u svim stvarima. Moja majka isto pomaže šta treba. Moja žena radi ove perlice, ajmo reći, mi to kažemo, diketice, znaš, koliko starinski. Čerka je na reklamama, na društvenim mrežama, Facebook, Instagram. Sin je u pripremi s tim da je sad škola, pa je malo vikendom ovdje, škola je broj 1, pa on je malo oslobođen. A Boga mi bio čitav raspust, se radilo kako treba, sve smo, hajmo reći, stigli. Međutim, ja sam bio malo više aktivan, tako da kažem, hiperaktivan i često sam imao te neke dječje tuče nekakve po školi, po selu, u društvu i nekako imao sam taj epitet kao najjači, tu bio sam najveći u društvu i tako više me to privlačilo. I sad kad smo doselili tu u grad, ja sam želio nešto da treniram malo što se tiče tih borilačkih sportova, da li judo, karate, taekwondo, stvari tada nisam znao nikakvu razliku između svega toga. Znali smo sa filmova Jackie Chan, Van Damme, Bruce Lee i svi su se nekako gledali na te akcione filmove. I jedan rođak moj, koji je već bio, ne znam, 7. 8. razred, kaže mi da trenira karate. Ja kažem super, da, ja da probam. I tako otišao sam na trening karata, tu sam bio nekih mjesec, 2, ne znam tačno koliko, nije mi se nešto svidjelo na prvu, tako da kažem, zbog te neke metodike u njihovom treningu. Ja sam želio malo vatre, malo kontakta odmah, ja sam htio daj da se ja takmičim, da probam taj sparing, tu borbu u stvari. Međutim, treneri, takav je sistem rada u karate klubovima da to nema, nego moraš prvo da učiš mnogo toga, kate i te njihove simulacije borbe, pa tek onda nakon određenog vremena da te stavi na sparing ili da te izvede na takmičenje borbe. Tu sadržao neki, znači, otprilike 2 mjeseca i odustao sam od toga. Poslije toga sam krenuo s košarkom i neki 2 godine košarku sam igrao za košarkaški klub Kakanj i nakon toga na terminu košarke, odnosno basketa smo igrali, ja i moj drug iz razreda na vatrogasnom poligonu Doboju i bio je tu neki novi momak koji ja nisam poznavao do tada. On je bio malo agresivan ovako u toj košarci. Ja sam igrao centra, inače bio sam visoči od te generacije svoje. I inače sam bio malo agresivan u košarci, gurao se više na taj način, tako da kažem. I vidim ja taj momak malo agresivni. Pitam ja ovog druga što trenira, on igra košarku. Kaže, nije on trenira kickboks. I sad mene tu zaintrigiralo, ja sam ga pitao šta, kako, kad, gdje, on mi je rekao u septembru kreće sezona, dođe na trening i tako je to sa treningom. Evo imamo vrelu vodu koja je negdje 60 stepeni izlazi na vrelu, ili tako? A tu vodu, instalaciju te vode u neku livadu odvesti
i ispod zemlje do 20-30 cm cijevi kao plastika normalno tu daju instalateri, onda se razvede dole. Tu se plastenik, jedan plastenik, normalno mi imate minus 15 vani, da smo imati temperaturu plusno tude, da može i tu uspjevati zašto. Ili grija zemlju i nema kuda to je. Kvrckanje koje nastaje u toku tretmana kiropraktike su zapravo kvrckanje tih malih mikromolekula, odnosno nakupina plinova. Kad se zapravo to oslobodi, desi se ta određena kavitacija, to jest nešto malo sitno otpukne i onda se automatski ta jedna blokada koja je nastala u tom segmentu koštanom, nebitno je sad koji je to koštani segment u pitanju, to može biti prst, pa ljudi kad sebi pritisnu prst nešto tamo negdje malo otpukne i njima je to sad super. Cvijeće sam oduvijek voljela i onda sam mislila ajde onako da uredim malo baštu, da se hobistički pođem baviti cvijećem. Međutim, bio je već septembar kad smo zatvorili radnju, kasno je bilo već za bilo šta početi raditi, saditi. Onda sam ja odlučila da onako napravim neke ručno rađene saksije ili nešto da budem spremna za proljeće, kad pođe ta neka sezona sađenja, rasađivanja i tako. Počela sam na internetu, znači malo istraživati, tražiti neke tutoriale kako se izrađuju saksije i našla sam zaista, međutim u većini tih ručno rađenih saksija bili su posađeni sukulenti. Za sukulente sam ja znala, od prije znala sam da postoje kao neke biljke, ali ništa od njima nisam znala, međutim tu sam se nekako baš privukli su me svojim izgledom, ne znam, bojama, kompaktnošću, baš su me privukli. I onda sam malo te saksije gurnula u drugi plan, a počela istraživati sukulente i tu je bilo gotovo. Interesantna stvar, kod pčelara se pojavljaju dvije osobine. Pojavljuje se pohlepa i pojavljuje se škrtost. Zašto jedno i drugo? Pa, recimo, evo, košnice jedna do druge, kad bi posmatrali, rekli bi da su to u nekoj, da kažemo, prošlosti nastajale maltene od iste majke, od matice, pa su se, ne znam ja, dijele na, ne znam ja, kako mi to kažemo, razrojavale i tako dalje. Međutim, samo ako ova plava osjeti da u ovoj žutoj nešto ne štima, iako je plava puna meda, ona će napasti, znači, ovu žutu i sav će med uzeti od nje i prinijeti, dakle, u svoju košnicu. To se zove grabež. A to je ta pohlepa koja jednostavno ovu, da kažemo, košnicu do nje ostavlja na milost i nemilost zimi, odnosno bukvalno je gura u smrt. S druge strane, imamo, kako se zove, škrtost. A to je u stvari to situacija da pčelina zajednica do krajnjih granica štedi med. Posebno onaj med koji je zatvoren. I njega neće otvoriti, dakle, baš dok ono ne bude, što kažu, došlo do nokata. I zbog toga, recimo, ona neće otvoriti med dok je sam pčelar malo ne zagrebe med i dok ona to ne otvara. Moj mentor, rahmetli Hasan Alabegović, ima običaj da kaže štedljiva kao penzioner. On nije to htio da kaže škrta, nego štedljiva kao penzioner. I zaista to jest. I recimo te se osobine javljaju kod pčelara. Od kuće kroz skakanje. Ode na pijacu, ustrkam pijacu zelen. Čovjek hoće da mu ustrkam, da se vidi. Onda ode u par kafića, malo tu ako ima ko draje. I onda odem gore do stadiona, vratim, ustrkam koju sliku kaknja raju, neko hoće. A raje čef da ga ja ustrkam ili... Normalno da je meso koje je svježije, friškije, nešto svjetlije, ljepše na izgled, ali izgled nekad zna i prevariti. Nije svako meso na izgled koje izgleda lijepo i dobro i kvalitetno. Čak šta više, dosta iskustva imam, kako mi običaj imamo reći da je sve što je meso čupavije, ljepše je, mekše je, kvalitetnije, već ono koje ima super lijep izgled. To meso zna biti malo tvrđe, ne da se možda na roštilj, treba ga možda kroz mašinu i tako to. Otprilike
trebao prepustiti ako imate povjerenje u mesara,